munonga kuri media kandi mbanyine bagenzi banje right about now ntunga mutwaro kayo rubare video kandi za kubantu tubahereza live and clear base kuzereberaho murebe ko turabire murabeshe ngo zabutukireho nebindi so hati surprise rero no kujanga umwishongozi Emile Chikazi umwishongozi w'amana munonga abaze kombe Kenjwes ibiro mu rundo gumwe namwe cyo mutaho je inatakava egere kureba ko muntu mu kibuga then ndishi yajumbe ko mu cyaro so eje project ntugisubira ku miliyoni 3.5 which means abana bareno bakitera kandi music ya Western twate gihagirira neza revo munonga tutokufaye munonga seta hazi hiro banyiziko ba whatever batwatu no mwishongozi kandi ugwemere Chikazi ni mwana wayi n'umwana w'umwishongozi manager we bamwita Honesty nakora na TV West kandi agumwa mutakumenyana cyangwa TV West ni mukuru munonga nakora ta manager so idara narugaho manager then hazaho Emile Chikazi kandi kwari kwasaganya so imirimo ye TV West aho so ikinda baze kushitera amajenjwezi ibiri norane motoka yirwaho so abeshongozo bastand bazakushiteje twatayise Rasta Chazi yajatinka yambaho Emile Chikazi okwishongora so big up Rasta Chazi abana bo yambire rero bongera kushitera kandi we are so glad, we are so happy. God bless for now. Emile Chikazi, congratulations from DM Soccer Pro.